Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banjoj Luci svake godine nastoji darivati ljubitelje umjetnosti barem jednim kulturnim događajem. Tako je u Domu omladine izvedena monodrama Roberta Kurbaše "Ispit savjesti", nastala prema prozi Tina Ujevića. Uznemiruju me svi neredi i razdori u vlastitome biću. Mene savladava umor. U monodrami, koja je autorski rad glumca Roberta Kurbaše, vješto se isprepleću i drugi Ujevićevi prozni tekstovi. Na sceni, u obraćanju samome sebi, ali istodobno i publici, dotiče se sve vremenskih tema, bliskih i suvremenom čovjeku. Predstava je zapravo borba sa samim sobom, dijalog s vlastitom savješću, koji tjera na razmišljanje, preispitivanje vlastitog bitka, smisla i pravih vrijednosti. Ključ je zapravo u pojedincu i njegovom sazrijevanju. I to je odgovor koji daje ova predstava. Ona zapravo postavlja bezbrojna pitanja, ali daje taj esencijalni odgovor. Gdje je svjetlo na kraju tunela? I zato je ovo jedan bezvremeni tekst, zato je ovo jedna ostavština hrvatske kulture koja je, pa moram reći, zanemarena. I meni je stvarno zadovoljstvo pronositi takve misli Tina Ujevića, a nadam se da ima publike koja to razumije, koja to cijeni. A da ima publike pokazala je i puna dvorana Banjolučkog doma omladine, u kojoj su većina njih bili mladi ljudi, srednjoškolci i studenti. A ono što je meni posebno drago danas, da je dobar dio publike bili su polaznici gimnazije Katoličkog školskog centra Blaženi Ivan Merz u Banja Luci i kojima je ovo u pripremi predstave sa razgovarajući s direktoricom škole idealna jedna prilika da u kontekstu nastavnog plana i programa hrvatskog jezika i književnosti upravo odgledaju ovu predstavu. Tako da nadam se da smo na taj način pokazali taj široki spektar kulturnog izričaja i smatram pogotovo da kudi kamo treba biti više ovoga, pogotovo ovako u ova malo teška vremena kad smo svi okupirani politikom, ratovima u svijetu, da umjetnost više govori. Jer ona kažuje puno toga, otvara razne teme, tako da se sami zamislimo i pitamo što je prava vrijednost svega toga. Ovakvi kulturni događaji dobar su pokazatelj sinergije između Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Banjoj Luci, Katoličkog školskog centra, Banjalučke biskupije i nekoliko hrvatskih udruga koji postoje u gradu na Vrbasu, a sve s ciljem da se očuva hrvatska tradicija na ovome prostoru i da se šira javnost upozna sa suvremenom hrvatskom kulturnom scenom.